Long live, long live, long live, Bubagra long live, long live, long live, Mebar Sar long live, long live, long live, Mebar Sar long live, long live, long live, Sike Sar long live, long live, long live, Sike Sar long live, long live, long live. Moharani Selagang Sike Sar long Kabang Bure Pas Kaide, Pas kaide. Moharani Selagang Sike Sar Boot Kong Pas Kaide, Pas kaide. Sike Sar Boot Kong Pas Kaide, Pas kaide. Bubagra long live, Long live, long live, Bubagra long live, long live, long live. Bo Maria Butin, Butinai, Bo Maria Butinai, Anos Mario Butinai. Buagra long live, Long live, long live, Dipramata long live, long live, long live, Buagra long live, long live, long live. Bo Maria Butinai, Anos Mario Butinai, Bo Maria Butinai, Anos Mario Butinai. Ini siga sabno kebang buwe pas lede, Pas kaide, pas kaide, ini siga sabno kebang buwe pas lede. pas kaide, pas kaide. Order Caring Bar only at clairiere.in. Bo area mo bo thayo sa. Tinoro 21 mohoran calagang, sini Boromatra BC, sengtaboro sini Dipramata Youth, tei DWF, joto miligui, sini gram rally khlainai, sini sikesap ni support by, moboni seat, seng saimano belai seat kaham, sini khoroksha highly educated, IS officer, sini sikia jomatia, bo obosyo pass sengnai, bonang orneo subanane phaigo, seng saimano taklai ni election, obo agni se belai ke felaijak, tang hengke, seng duita point nama wan songnai, sini sorkar tongnai, BJP sorkar, BJP rok tabo sai tongo, edisiro sebai painai, edisiro dohol khaigei, oro joto jatini or tong manai, boro edisiro sebai na bagai, sia satalok tongo. Te kaise di hingkai sini bubagra, edisiro tei bekerak khaigei, direct fund nanani, land power nanani, ini tei political power nanani, kokbor romantic khaigani, oboti singka chatiok tongo. Oman chin different between BJP and Dipramata. Tak bororok sina nango, butina nango, tangi cing butrinai. Cini Dipramata anaros, ko cing tamni butrinai. Hingke cing saiman cini Dipramata ni oman naimeng. Cini next generation ni bagai, cin dop hane bagai, cini hane bagai, cing samang tangi tongo. Obo iso cini bubagra, kaham ke saimano. Taklai bone good decision, right decision bonakha, cing tabok ekok ke batai tongo. Seng sorkar state government no, seng alliance tongpano, seng taklai seng ekok ke basanai, seberai ke seng basanai, seng BJP contest khlainai, tang hengke seng saimano, BJP rok, boro jumla sorkar, boro kabama kok narik mani, even sudo mothabaya, even IPF te bebe haino, thane last 5 years o, boro IPF te thokekha, boro je kok samani boro assurance mani, boro potisuti ni mani, kaisa pun narik ya, omno seng bujika, tabu haino, jini Dipramata bai. Tin bubagra state government, central government te Dipramata taklai tripartite agreement khaijak last 2 years arai bosor lai thangka borok samani 6 mas bisingono within 6 months chini accord Dipramata accord no boro implement khainai boro action khainai kintu abo engliya abangai jeng borno omno saka nironi assurance roman nok de kok samani kaisa phanangya nirok jumla abangai jeng taklai jeng phunoguri nai o tini ADC area 28 seat election nai te duita nominated nai pare 30 seat tongo jeng omono sanai ti Dipramata jeng borno omono sanai je jumla party ba kogre kognargya omono de butri nai naki bachini je hado phane bak fight khainai chini bubagra sabung khopung nok saimano bo samung tangui tongo bo boni ekdom boni porishram boni kolontui boni imang te boni mokol nimuktui nang jeng phunugri nai jeng saimano oro jeng turu wansane but nangya 90% Sotkarao 90% above oro tini Dipramata ni kungthai barani but tak Dipramata jawab ronai Dipramata sanai je dol BJP dol tini additional sebai na bagai nosto khane baro sokranto tolai tongo jengkai additional te kara khaina bagai jeng chasta khai tongo obon tini different between Dipramata te BJP tabok boror wansok sidi jeng sabana but nai nerok additional te kara khaina muchu hangkai te sokto khaina muchu ke Dipramata butri edis sebai na muchu hangkai nin jumla party BJP na butri tamke BJP ro kaisiba kognar gya
बरनि जे बर कक सामानि अब जों स्राय साइमाखा बनि बागै दिनै सत्त त्रिपुरा सारक तमा बुद्धिजीवी दिनै कर्मचारी दिनै युथ सिख्ला रक ते चराय बुरै जत्तनो ताबक समायतांजाक जों BJP नो सिखारनाय जों जबाबरनाय दिनै बुथनि बिसिंतै तमाके डेमोक्रेसि सिस्टेमाव डेमोक्रेटिक सिस्टेमाव जों फान बाय पाइया सिलाय बाय पाइया जों दिनै बुथ बाय दिनै अधिकार जों प्रयोग खालायनाय खरकसा जों बुथ दिनाय नरेन्द्र मोदीनिबो एकटानो बुथ दिनै साधारन आनिबो एकटानो बुथ गरिबनिबो एकटानो बुथ गोनांनिबो एकटानो बुथ तमाके जों जत्तनो इक्वल समानो जागा बनि बागै दिनै बुथ बेलायके दाम माने पावारफुल खरकसानि बुथ खरकसाबाय जों MDC पास खालामनो आं खागो तागलाय दिनै महारानी चेलागां नि बर रक बालाय कपाल काहाम तमाके दिनै सिगित बर खरकसा हाइलि एजुकेटेड बर खरकसा IAS अफिसार खरकसा बर बादै दङ ब समाय तांजाक जाते दिनै तेब्राखनो ब सेबा खायना बागै ब आगोवै फैखा जों बनो मासु बानाय जों जत्तनो खाखुलो मासु बानाय आबा आं खागागो दिनै अर 21 नम्बर महारानी चेलागांआव जों अबयसे कप्लायनाय जों 20 ता 25 ता सीट तो बगै जों तागलाय गठन खायनाय आं सारा त्रिपुरा गुरै दङ सुर महारानी चेलागांआव सिनिया आं नर्थ त्रिपुरा नि दलाई डिस्ट्रिक्ट आं पुरा सारा त्रिपुरा गुरै दङ आं अबजार्भ खाय दङ तागलाय जों सबसे दिनै थांनायखौ जों 17 ता मामान जों 17 सीट मामान जों तागलाय जों आबनो लाइ थांगै गुरै हते 25 ता सीट जों दहल खायनाय आबाङै जतन जों स्रांजाक स्पेशली सिख्ला रक युथ पावर जों जतन ता आगो फाय नट ओनलि युथ वुमेन पावर जों नुइ दङ हाजार लाख बर कुथुमै दङ जों नुखानानै BJP सरकार दंफानो बर कोटि बर खरस खाय दङ फियाबा अ बरनिखौ रां बर कुनु अब खाया जों बन बारबानो सागो न रांनो ता हामजाक दि निरक क्षमता ता हामजाक दि लु माने BJP ता हामजाक तामके दिनै अस्तित्व खाने बागै we are fighting for the survival of the people जों दिनै सार्भाइभ निबंखौ अस्तित्व रखाने बागै जों फाइट खाय दङ जों अर रां कटदिया सर एडिसि नो आबो बाय तंनाय पलिटिक्स तंनाय न किन्तु हामदाने बेसि बांगो जों नुखा कयजन बर अब हायंनाय न आबो तो जों डेमोक्रेटिक केबन का समया कि जतन अधिकार दंगो डेमोक्रेटिक सिस्टेमा किन्तु मा सामांदै अबाय हनाय तो जों सायमानो फियाबा जों अमन तिन कक सायमा स्रायसां कक सानामो जुगु अनेक बर नि कांग्रेस खायने रक BJP खाय CPM खाय रक बारा फायबो जौ फायो जों नेशनल पार्टी मा खायनाय जों BJP मा खायनाय कांग्रेस मा खायनाय CPM मा खायनाय जों BJP खायखांखायसै जों तिन दाबि दासा नि अब माननाय दिनै जे दिनै दाबिरनो माननाय हिबार सामाने अब बुल वानसुनि ताखौ बुखरक जोंनि इतिहास जतन फरायनायदि वानसुनिदि जों भागले एडिसि माखा त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों भागे माखा 18 बছर संग्राम खालायै TUJS बा दिनै TSF उ दुइटा दल दैनि बुरै समिति आं जायफोर हांखो नुक दंगो दिनै आब्र TUJS लाइभ पार्टी बरक 18 बছर आन्दोलन खायै जेल हाबखा तावजाखा बुजाखा दांगा नांखा एफ्राव बरक डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानखा आज और कांग्रेस सरकार दिल्लीओ बरक सया जत साइमना अब कांग्रेस एकदम विरोधी डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ना बागै कांग्रेस विरोधी सेन्ट्रल बरक अब सरकार स्टेट अंके CPM सरकार फियाबा दिनै आन्दोलन बाय दिनै थानसानि मारि बाय बरक जना रिमारेखा टेक एसे बले इम्पोर्टेन्ट ननि दि त्रिपुरागो आगे 17 सीट माने 17 सीट एसेम्बली गो बिकारांखल सिलाय फानबाय बिकारांखल 10 बे एकट थायै नि 3टा सीट तबखा 17 हयतो ता 20 तांखा आबाङै जेतिनि आन्चल दलनि बिसिंतै जों तिन दाबिनो मानो CPM खाय माया कांग्रेस खाय माया BJP खाय माया अब इतिहास साइ दङ कुबिकक साइ दङ अब ताबक BJP र बिरोधं तंफानो दिनै बुबागारानि बिसिंतै थानसानि बिसिंतै दिग्लाय देखनाय आं दिनै सागो एडिसो जों पाइनाय अबयसय अब कनफार्म 20 हयते 25 जों पाइनाय जों सरकार हैनाय एडिसिओ बनिपरे BC इलेक्शन नाय ते 3 मास परे के BC इलेक्शन नाय त्रिपुरागो अ BC इलेक्शन ऑटोमेटिक जों पाइनाय BC इलेक्शन परेও तामंनाय विधानसभा नाय 2028 सर आनसामन के MDC सदागो 2028 जों सरकार फाइनाय जों फैक्टर के बाचानाय जों मालाय अंनाय आज राहांखाय दिल्लीनि BJP रक बुबागारां फाइमा खुलुम फाइनाय ताबक जों साइ दङ जों ताबक 12 जों लेखानाय 17 तारिख रिजाल्टनाय जों कप्लायनाय जों दिनै कप्लायिं खांखलाय अरननि BJP आ सेन्ट्रेलनि BJP रक आन ताबतब नेता रक अमित शाह हाय रक मोदी संघराव बनि प्रेसिडेंट रक फाइ महाराज जी हमको मदद पुरो बरो माहिनाय अब फान जों फुनुगनाय
बने बागै कोनो बखाता थैदि जों आनचल दल खाय हांखाय चिन दाबि दासना माया केबो दुनियागो केबो या फायरिया निन मानथाय सखताना केबो या फायरिया जों जबरदस्ति जुरबाय मानानाय फाइट खाय मानानाय संग्राम खे मानानाय मने जों संग्राम खाय दंगो केबो जोंनि इजि खायनो नं केबो नन बागेरिया चिन मानथाय न बिजेपि बेरिया कांग्रेस बेरिया सिपिएम बेरिया फियाबा जों जबरदस्ति जों फाइट खालायो प्रेसार रगै जों चिन आदिनो दाबिनो आदाय खायनाय ओके चिनि पाब्लिक रो जवाब रनाय पाब्लिक रो बुकालिया जतनो एजुकेटेड जतनो कन्सियास जे नेता जेकुनु पार्टी बखायदि मनि तमुं साया हांखलाय बो दफानो बो गादरि खलाय हांखलाय ताताल कक साका हांखलाय अब पाब्लिक नि जवाब रनाय बने बे पाब्लिक जवाब रबै दंगो अब कुन बेपारिया डेमोक्रेसी कान्ट्री जतनो अब तो एलाउ दं पार्टी खायने पार्टी जनि खायने या कानाने अब तो केमनि कोन बादा खायले बिया किन्तु अब न साधारण पाब्लिक जे बुटार जे ग्रामनि बराव रो बरा जवाब रनाय किन्तु एकजन थांमानि दजन फाइ दं चिनर जों नुखा कयजन एटा थांखा बा थांनाय जों साइटआव माने किन्तु चिन्ते हाजार हाजार बरफ जों सारा तिबार गुरि साइ माने जत्त जागायावनो जों जनि पुराम जलाय दं बुत कायसेसि नेता थांमार थाइसन मा थांनाय बुतलांमाया नायनाय जे थांनाय रक नेता रक बरनो खरक बुतंबा बरक करै बदि बागै डेमोक्रेसी सिस्टेमाव थांनाय फायनाय एंनाय अब कोनो बेपारिया आबनो पाब्लिक जवाब रनाय पाब्लिक नाय दं तब बो नेता बो दल बो पार्टी सटिकलाय सामखाय दं गौइख्लाय सामखाय दं दफा हानिबां सामखाय दं अब पाब्लिक जवाब रनाय हामबाय